Etekia adini ya Gĩithĩramu mambĩrĩirie mambura maya na mahoya ma kĩroko na kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha magomanire mũthigiti-inĩ wa Kulthum gũtabania mahoya mao ma rũcinĩ kwambĩrĩria thigũkũ ĩno ya Eid-ul-Adha. Etekia makĩruta rĩtana kũrĩa runa guothe bũrũri-inĩ monanie wendo na kwĩrutĩra harĩ gũteithania mũndũ na ũrĩa ũngĩ, makĩũria mũingĩ gũkorwo ũrĩ mũhiano mwega wa kũrũmĩrĩra maandĩko ma kwĩrutĩra gũtungatĩra arĩa angĩ thĩinĩ wa matũra mao. It is our call kwa nchi nzima kwamba tuwe wepesi wa kusacrifice kibinafsi kwa niaba ya mwingine, kwa niaba ya jirani yako, kwa niaba ya ndugu yako, kwa niaba ya rafiki yako, kwa niaba ya Mkenya mwenzako na kwa niaba ya taifa lako. Tuache ubinafsi, tuweza kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuwasaidia wale ambao hawana, tuwasupport, tuwainue, tuwashike mkono wale ambao ni wanyonge. Mwena wa Kikoani Mombatha, Edia Boli nao nĩ makenereire ũingĩ wa agũri arĩa meyumĩrĩtie, ona gũtuĩka maroiga mwaka ũyũ agũri matineyumĩria kwa ũingĩ ta mĩaka mĩhĩtũku. Na wingi leo hawakuja kuchinja kwa sababu ya mbuzi zimepanda, kwa sababu ya mafuta na hali ya uchumi vile ulivyopanda. Hamwe na ũguo amwe etekia makiuga gwa kahinda gaka mũtũrĩre nĩ mũritũ, makiuga thogora wa mbũri nĩ wambatĩrĩte. Mbuzi kama wa kilo 14 anaweza fika hata 19,000, 18,000. Sasa hiyo maisha yamepanda sana. Mwaka jana kama hivyo ilikuwa ni 10,000, 8,000, unaweza pata mbuzi kwa 8,000 na mbuzi mkubwa, lakini kwa sasa hii huwezi pata mbuzi mkubwa kwa pesa hiyo. Sasa hii pesa imepanda, ambao kwa mbuzi mmoja ambao kilo 14, 15 waweza mpata kwa 19, 16, inategemea. Gĩcunjĩ kinene kĩa etekia dini ĩno kuma Mombatha nao magĩkaya nĩ ũndũ wa thogora wa mũtũrĩre kwambatĩra, makĩũria thirikari ĩgũithie thogora wa maguta. Tuna wito kwa serikali yetu kuwa itufanyie subsidize kwa upande wa mafuta ili gharama ya maisha ije chini. Kama serikali inaweza kufanya vitu vishuke bei labda kwa wananchi, ni vizuri kwa wananchi wa kawaida. Kaunti-inĩ ya Kwale etekia makiuga mambura ma mwaka ũyũ maukĩte kahinda-inĩ karĩa makoretwo making'ethanĩra na thogora wa mũtũrĩre. Na serikali zaangalie masala ya watu wasingojea kwa gome ama tuanze demonstration alafu serikali iingie kati, itakuwa si vizuri. Wanaangalia tu kwanza kitu ambacho kimeleta shida ni kwamba madamu ni mafuta, waweze kukaa chini na kuona kwamba wazafanya vipi. Mnyonge yeye daima atakuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, na hakuna silaha kubwa kama kumuomba Mwenyezi Mungu. Na kwa kaunti-inĩ ya Bungoma etekia ya arĩa mekogomanĩte kĩharo-inĩ kĩa Jamii Musikoma makĩũria atongoria a bũrũri marutĩre mũingĩ wĩra, makĩruta rĩtana kũrĩ mũingĩ ndũgetĩkĩre kũgayũkanio nĩ atongoria. Watu wote kwa jumla, dini zote, madhehebu zote na vyama vyote viishi kwa amani na ushirikiano na kuwa wenye kukubali maoni ya kila mtu, siwe mwenye kutenga watu fulani na kudhulumu watu fulani, bali tuwe wenye kusaidiana kwa ajili ya kudumisha amani na upendo katika nchi yetu ambao kwamba tunaipenda. Handũ-inĩ ha Inooro TV, niĩ njĩtagwo Francis Madi.